берсе болдум кайра Москвага чейин барып келдим. Сузак районунун Барпы айылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997 жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркайт. Ден соолугун калыбына келтирүү үчүн бир туугандары менен болгон аракетин көрүп, бир топ медициналык мекемелерге кайрылган. Аз клиникаларга уккан жериме барам, путум жеткен жерге барам, көрүнөм, бирок билбейм ушу Алланын берген өмүрүн жашайбыз да. Гүлжан Абдыразак кызынын жакындары мүмкүнчүлүгүнө жараша каражаттарын бир тууганынын саламаттыгы үчүн коротушкан. Өзүнүн турак жайы жок болгондуктан Гүлжан айым бир тууганынын үйүндө жашап келген. Бул маселе тууралуу Камчыбек Ташиевке кайрылган мекендешибиз 2 айга жетпеген аралыкта Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан курулган жашоо үчүн бардык шарттары бар үйлүү болду. Ушу үйүм жок, сыгылып анан ушу камчакилерге кайрылдым. Салып бериңиздерчи, ушу ооруганма, сыгылганман, оорум кайра көбөйүп атат деп тынчтык керек дедим да, эми ооруган адамга тынчтык керек экен. Анан макул салып беребиз деди. Аллага шүгүр, Аллахым ушу күндөргө жеткизгениге шүгүр. Бул күнгө жетемби, жетпеймби дедим өзүм. Аллага шүгүр, ушу күндө көргөзгөнгө шүгүр. Бүгүн Камчыбек Ташиев Барпы айылынын аксакалдарынын катышуусунда Гүлжан Абдыразак кызына жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Кандай, жакшысызбы? Десеңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Сизби? Sizge mına үйдүн күлүчү, ушу үйдө жакшылап жашап, ден соолугуңузду караңыз, ден соолугуңуз жакшы болсун, оорубаңыз, сыркабаңыз, тынч болуңуз, ден соолук болуңуз. Бизге куттуу болсун да. Как раз мына 8-марттын алдынан эжеге белек болду. Эми аксакалдар 8-март байрамыбыз менен. Эми аксакалдар бир пата берип койгула. Аксакал чыксын. Amin. Elge kılgan kızmatına Allah Teala'dan berekeli hoş versin. Mangdayına carkıragan uzun ömür yaş versin. Dastarı konunun cavulbasın, kaygısını kavulbasın. Örüşünde mal caylasın, kazanında may kaynasın. Bardık bala çakaların akıl, esil, çeçen basın. Bardık tuğanların esen basın. Kudayım bergen vakit kovalasa ketmesin. Tengrim bergen vakit kepkilese ketmesin. Betin kızıl basın, ömrün uzun basın. Yolun şıdır basın, yoldaşın kızır basın. Ceretken egen çalgasın, cem onuya koldasın. Peygamberin patasını versin, baylardın devletini versin. Ketmez devlet, tükenmez rızkı versin. Kömülün caykı günde cılı uvasın. Yüreğine iman edip nırt olsun. Kudayım özü koldasın. İş yamandık bulmasın. Etken tileklerimizdi Allah Teala dergahide kavul kısın. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Жашнакай чакан үй болуптур. Үйүңүз куттуу болсун. Денсаулыкта болуп ойноп жүрүңүз. Оорубайсыз саламыз. Жакшыраак кетсин. Аксакалдар жакшы жашады. Жакшы жашады, сокол жашады. Den soğuk versin, yüzüme, bala şakasının tınç olsun.
Amin. Kudayım şu tenin tatlı olsun, tenler tatlı olsun, geleceğiniz keng olsun, ömrünüz uzak olsun, örşünüz çayık olsun, her daim tapkan tutkanın arasındayım. Tavdan bakadına, uçardan şunday kutluyorsun bana, hazır elemez, ben çok da bilebiliriz. Geleceğin keng bolup, altın başın araman bolup. Bu karındaşımыздың үй бүлесінес дегеле мына қошыналар бардығы сүйініп қуанып тұрамыз. Şu akabızға işlerine ilgili mына ақ емгегін қылып келіп жатырмыз еліне қоңшы қолонға Қырғызстанға полный тегіс қарап жатады. Рахмат. Ушундай жигиттерибиз көп болсун. Кудайым тынчтыгын берсин Кыргызстанда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.